Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve l'akıbete lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'l murselin. Seyyidil evvelin ve seyyidil ahirin. Seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sahabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı qadırlı Allah Teala'nın salih bendileri, jaratkan Allah Teala'nın jalpыбызды, jumaga kelgen qadamlarыбызды жақсылықта qılıp qanday maqsad tilekler menен kelgen bolsak, Allah Teala ошол maqsad tileklerибизди orundatkan bolsun. Jana Allah subhanahu wa taala ошол jumanın qasiyeti menen, bereketi menen ошо jumaga чейинки adашып kata ketирген күнөөлөрүбүздү Кудай Таалам өчүргөн болsun. Бұл жұма ыйык ушундай касиеттүү күн, дуаларды кабыл батырган күн. Алла Таалам эли жерибизге токчулук, молчулук, береке, пейиз берсин, ынтымак, достук, тынчтык берсин. Элибизди жетектеп турган жетекчилерге, башчыларга Кудай Таалам өзүнүн сүйүүсүн, пайгамбарыбызды сүйүүсүн, момун мусулмандар болгон сүйүүнү Алла насип кылган болсун. Ошол сүйүү менен элин жерин сүйгөн, элин жерине күйгөн, ар бир жакшы иште колдой алган, жаман нерселерден коргой алган, адашса туура жолго жолдой алган жакшы жетекчи башчылардан болуун Аллах насип кылган болсун. Ар жумада чыгып алып, эл астында өткүр тилдер менен ушундай вааз кылып аткан, баян кылып аткан ахли сүннат вал жамаат дамыларыбыздын өмүрлөрүнө баракат берсин, иштерине ийгилик берсин, дайым тилдерин курч кылып, жүрөктөрүн коркунуч жана сүйүү менен толтурган болсун. Мына Кудай кааласа, урматтуу жамаат, ажылык айын босогосунда турабыз. Канча деген ажекелерибиз акырын Мекке тарап сапар тартып атышат. Аллах субхана таала ошол ажекелерибиздин ошондой ыйык кадамдарына, шилтеген кадамдарына сооп жазып, Кудай Таалам күнөөлөрүн кечирген болсун. Аман эсен, сак саламат, мойнунда исламдын 5-чи парзы болгон ошол ажылык амалдарыны ийгиликтүү, жемиштүү аткарууну Аллах насип кылган болсун. Алла Таалам өзү жардамчы болсун, өзү коргоочу болсун. Кудай Таалам ошол ажекелерибиздин берекети менен биздин Кыргызстан элибизге, жерибизге ошол жакшы берекелерден, жакшылыктардан жалгап, ар дайым ошол ажыга барам деген ажынын арманы жүрөгүндө болгон, ажы үчүн ушундай кайгырып жүргөн момун мусулман бир туугандарыбызга дагы Алла Таалам ошол ажы сапарын жеңил кылып, барып келүүнү насип эткен болсун. Урматтуу жамаат, Кудайдын буйругу иншалла мынакей кезигишип отурабыз жума күнү. Аллах субхана ва тааланын ушунчалык мээрими, сүйүүсү, бизге болгон жакшылыгы аябай көп. Ошол жакшылык, ошол сүйүүлөр, ошол мээрим, ошол боорукерликтер Кудай Тааланын сиз менен бизге ушундай неаматтарын төгүп, туш-туш тараптан берип атат. Эми ошол нерсе жүрөгүбүзгө Кудайга болгон сүйүүнү ойготуу эле. Аллахка болгон сүйүүнү ойготуу эле, жана Аллахка болгон коркунучту дагы ойготуу эле. Ар бир инсан бир жакшылык келбей калса, жакшылыктан үзүлүп калса, инсанда бир коркунуч пайда болот жүрөгүндө. Мына азыр баардыгыбыз акча кармай үйрөнүп калганбыз. Акчаны ушундай дайым маселелерди чечип жүргөндүгү үчүн акчаны жакшы билебиз дагы, акчаны жакшы көрөбүз дагы. Кокус ошол акча жоголуп кетсе, коркунуч дароо келет да, каякта эмне болду экен, каякта калды экен деп жүрөктө уже тынчсыздык башталат. Коркунуч пайда болот да. Демек, бизге берилген байлыктар, булардын жоголуп кетүүсүнөн келген коркунучтар менен биз түшүндүк. Материалдык жоготуу, материалдык ээ болгон нерсенин пайдасын жана зыянын түшүндүк. Ошол материалды жаратып, сиз менен бизге тартуулаган, жараткан Аллах Тааланын өзүнө болгон сүйүүнү, өзүнө болгон ыйманды, өзүнө болгон коркунучту жоготуп алуу
biz kıcalat bolup kaygırıp jogotуп alsak kaygırgan nersedен de jogorу турат. Oşondoy eken urmatlı jamaat, biz uşu maselede köpürөөк kaygırışыбыз керек экен. Siz menen bizge nematların tartulagan zatты жүрөгүбүздөн жоготуп алуудан коркушубуз керек экен. Ага болгон ыйманыбызды жок кылып алыштан коркушубуз керек экен. Ток бейилдик курсакка болсо жакшы экен. Ток бейилдикти курсакка коюш керек экен да. Toyot'ta bir neme mınçalıkla kaygırasın. Jebepsen jebepsin de, kiyipsen kiyipsin de. Kiyesin de, içesin de, jeysin de. Kişide sabır kıl dep tok beyildikti kursakka kana işletsek jakşı eken da. Bирок bir gün bolsa bir gün namaz okuyayım da. Hem 60'ka çıkayın ana ken bardın taştayım ana namaz baştayım anday mınday degen tok beyildikti bu din jakka işleştin kereği jok eken urmatlı cemaat. Tok beyildik yönünde mesleğe bir okuy aytayım. Ra'a İsrafil aleyhisselam fil lawhil mahfuz enne abden ya'budu rabbahu 80.000 amin. İsrafil perişte bilesler en çok perişte. Cebrail aleyhisselam 600 kanatını açkanda her bir kanatı çıkış menen batışka jetçekende. Demek kanatları oşonday okunarken ya mal kanat denesinin 4'ten 1 bölügü da. Je kolu olur, je butu olur degendey. Kalgan bölüklerini koşkanda dünyadan çoğun degen söz. 600 kanatı varken her bir kanatını açkanda çıkış batışka jetetken. Elbette Cebrail aleyhisselam İsrafil aleyhisselamdan mınday aytkanda bir tırnağına da teң келбей etken ошончолук чоң kölöm menençe. Oşol İsrafil perişte kündördün birinde jaratkandын taqdir taktayına gözü түшүp көрüp kalıptır. Lawhul mahfuzdu koyat. Lawhul mahfuzdu qarap uşunday tekst okudu ibaratты. Enne abden rabbuhu 80.000 amin ya'budu summa yaruddullahu aleyhi ibadatu ve yel'anuhu. Kuday talam özüne uşunda bir jakın bir bendeni jakın alatdağı 80.000 yıl ibadat kılat. Bирок Kuday talam ibadatını kabul kılvarsan anın betine çavatdağı kayra uğruna kargayt deydi. Lanat kılat deydi. Muna uşul ibaratты okup algan İsrafil ayyabay kattık korkup ketdi da özünü jogottu. Fabaka İsrafilu khawfan ay yakuna huwa zalikel abd. Neden korktu? Oşol pende men bol jürбөйүн. Oşol Kudayga jakın kılıp 80.000 yıl ibadat kılıp ibadatın betime çabılıp kayra orduna alkıştın orduna kargışka kalıp kete tıgan bende men bol kalbayın dep İsrafil perişte kattık çoçulap kattık korktu dağı ayyabay tınsızdandı. Fasa'alatuhul malaikatu an bukaihi. İsrafil'den perişteler kelip suradı. Bardık bayakı İsrafil'de kara turgan perişteler kelip da suradı. Aytыңыз sen ne oldu mınçalık özüңüzü jogottuңuz, öňüňiz şunçalık bozorgon deydi. Anan keyin janağı Lawhul Mahfuzdan yazılgan katты okuganını tigilerge kabarladı. Uşunday men uşunday Lawhul Mahfuzdan gördüm. Kudayga uşunday bir jakın bende 80.000 yıl ibadat kılıp duası kabul bolboy, ibadatta kabul bolboy, alkıştın orduna kargışka eye bolat eken degendi okup alıp men özümde elestet atıp oşol men bolup kalbayın dep kattık ыйлап çoçup oturam. Dese perişteler de kandan tasirlenip iyi biz de ошондой okup kalbaylık dep bardığı İsrafil perişte menen birbirine jakın turup alışıp ыйlaştı, çoğuluşup. Şunday çolokta ыйlaştı dağı ثم قالوا نذهب إلى Azrail, Azazil. Oşol perişteler bardığı çoğulup alıp aytdı, Azazilge barbaylık mı? Azazilge barbaylık mı? Fa innahu mucabu da'wa. Azazil antkeni anın duası şunçalık Kuday Taala'nın aslında kaytarımsız kabul olup turgan dualardan. Uşu Azazilge barbaylık mı dedi.
Azazilge alar barıştı, Azazilge aytıştı kavardı. Azazil al kavardı uqqandan keyin kıcalat bolup kaygırbastan tok beyildik mine mınday dedi: Allahümme la tagzab aleyhim. Allah'ım bularga gazabыңды tökpöçü dedi. Wa nasiya nafsahu, özünü oşol duaga koşkan jok, unutup kaldı. Duaga koşup aytış kerele: Allah'ım bizni gazap kılba deş kerekle. Tigiler dua surap kelse bulardı gazap kılba dep koydu da. Oşol jakşılıkka özünü koşmadı, özünü ajratıp koydu. Özüne tok beyildik mamile jasadı. Kuday maňa kayaktan da açusu kelçile men eň jakyn bolsam, baykuşlar korup kaltuşlarga dua kılayın dep, özünü duadan çıkartırıp tigilerge batasın berdi. Azazil'den çында öyle batası kabul boldu. Kuday talan tigilerge gazap kılgan jok, açusun keltirgen jok. Bir gün kelip Şeytan aleyhi lanatı bütün bardık atı Azazil bolgan, keyin şeytan dep koyulup kalgan. Şeytan aleyhi lanatı Allah Taala taraptan adamga sajda kılgıla degen buyruk geldi. Bardık perişteler sajda kıldı, bir iblis sajda kıla alбай kaldı. Kuday talam oşol жерден aga nalatın aytıp periştelerge taş baraň menen oşol kovalatıp жерге aydap düştü. Adamdın duası özüne emes bölökкө payda berdi, biroq özüne payda bergen jok. Muna oşol şeytan aleyhi lanatı egerde oşol uçurda o Allah'ım bizge gazabыңды salba degen emes bölöktörge jakşılık surady, jakşılık bölöktörge jetti, biroq özü jamanlıktan aman kalgan jok. İblis özü dagı jannatta jürüp, aleyhisselam, jannattın eşiginde bir жазуу katты okugan eken. İnna lillahi abdan minal muqarrabina ya'muruhu rabbuhu bi amrin la yamtasilu amrahu. Beşte eşikte şunu жазып koydu. Jaratkanın en bir jakınlarından birösü Kudaydın buyruğunu eki kılıp koyup kargışta kalat. Degen katты oku ile darru Allah'a kayıldı: Ya Rab, İzan li an al-ana. Maňa ruhsat ber o jaratkan. Uşol senin kargışında kalçu insandı men özüm kargap alayın deydi. Fala'ana nafsahu bi nafsihi alfa amin. Allah Taala meyli karga ber dedi. Oşentip al özünü özü 1000 yıl kargagandygyn bilbedi deydi. Gördünüz mü? Kuday Taala oşondoy çever zat. Çever ayar zat. Aylagerdin mıktı ustası. Birinci tok beyildik menen özü üçün dua kılbadı. Oşonduktan jakşılık jetpedi dagı. Ekinçiden jamanlıkka kadamды birinci bolup taştagandyk üçün oşol jamanlıkka özü jetti. Maňa ruhsat ber, men oşonu gargayın dedi da. Kayra açınıp, boluşup, Allah Taalaga mындай çıtkanda kişine bir can tartıp janagıga jardamdaştırбастан kayra anı bayakı çukurga türtkön siyaktı bolup, maňa ruhsat ber, men kargayın dedi. Oşol kargışta kalgan özü bolup çıktı, hurmatly jamaat. Bilesizler, bu şeytan aleyhi lanatyny birinci bul asmandağı, birinci asmandağı atı abid bolgan eken. Abid degen söz tün gün köz irmeminçelik dağı vakitty tekke koratmasdan jalan ibadatta degen adam eken, abid degeni. Ekinci kavat asmanda perişteler anı raki dep tanayt eken. Tün gün hiç kanday Kuday Taalaga janagınday neme kılbastan ruku kılıp tura beret eken. Perişteler anı raki deytken. Üçüncü asmanda anı sacit. Raki degen ruku kılıuçu degen söz. Mına jügünүүчү. Üçüncüsü sacit degen ısmı var eken. Üçüncü asmanda. Perişteler anı sacit de tanıyışken de, şeytandı aldın ala. Dördüncü kavatta haşi, Kudaydan kattık korkon dep. Beşinci kavatta kanit dep. Altıncı kavatta mujtahid dep.
7-ci qavatda zahid deb tanıgan eken de. Şeytanın uşunçalık bu dünyada bütün bardık paygambarlar, salihler, oliyalar suqtanatırgan sıfat menen sıfattalgan eken urmatlı cemaat. Uşul sıfatqa jetebiz dep kança degen adamlar nafsini çanışat. Şeytan aleyhilanatı uşul sıfatların iyisi bol жүрген ekenler. Nege uşunday bolup kaldı? Tok beyildik jaman eken da. Tok beyildik oşonu çüşürdü şaka. Kuday meni kargabайт, Kuday meni aydabайт. Men Kudayдын eң жакынымын, ишеничтүүсүмүн деп турган эле да. Ошондуктан урматтуу жамаат, мен айткандай, ток бейилдикти дүйнөдөгү жашообузга, курсагыбызга, кийим-кечебизге, мына жетишпей жаткан кээ бир материалдык, финансылык иштерибизге иштетелик. Bir gün bolsa bir gün bolat da, bir gün bolsa bir gün jeyim da. Azır jebesem kийинирээк жеймин, азыр кийбесем кийинирээк кийем да деген ток бейилдикти өзүнүн тиричилик иштерибизге иштетели. Бирок намаз окуп, орозо тутуп, андай мындай десе ток бейилдик кылбайлык. 60ка чыкканда кылам да. Кичине жашап алайын, кичине картайайын, небере-чебереден бошоюн. Азыр бүт небере-чеберелер алдыларымды келип сийип булгап коюп атат. Намаз окуганга да шарт болбойт экен деп, жөн эле бир неберени ортого коюп шылтоо кылган немелерди көрдүк. Кудай өз сактасын, Кудай таалам ошондой шайтан алейхиланаты дагы ошондой бир өзүнө ток бейилдилик менен артта калып, каргышта калган экен. Биз дагы ошондой ток бейилдик менен неме болуп калбайлы урматтуу жамаат. Же болбосо өзүбүздүн ибадатыбызга көп каттык ишенип таянып албайлык. О, мен алхамдулилlah. Кичинекейимден мен намаз окуймун. Кичинекейимден мен мечиттемин. Кичинекейимден мен орозодомун. Деп ибадатыңа ток бейил болбо. Ал ибадатыңда бир пас алып коет экен. Шайтандан алып койду го ибадатты. Бир пас алып койду. Ошондой ток бейилдик неме болбосун урматтуу жамаат. Ошол ток бейилдикти бизден кетириш үчүн биз жараткандын жакшылыгынан ажырап калбайын. Дүйнөдөн, бакыттан, бактылуулуктан ажырап калбайын деген коркунуч болуш керек экен урматтуу жамаат. Эгер ошол коркунуч болбосо бизде ток бейилдик анда жашап аткан болот. Жөнөкөй эле бир мисал алып турсак, аябай жакшы условияда жашап аткан аялды коркусунан эле талак кылып үйрөтө турган болсо, ошол аялга кандай түшүнбөгөн кандай бир коркунуч да, күтүлбөгөн коркунуч да. Шундай условиядан ажырап калды да. Эми ол условияга жетпей белгисиз. Квартира жашап жүргөн, жетишпей жашап жүргөн кыз бир байга тийип калды дагы, бир-эки ай жашагандан коркусунан эле талак алды да. Дагы эски жаман жашоосун да, мисалы. Ошол каржылоодон үзүлүп калгандыгы үчүн, жакшы шарттан үзүлүп калгандыгы үчүн ал аялда коркунуч пайда болду. Же болбосо талак беремин десе, дароо жүрөгүнө келе түшөт, жүрөк оозуна келе түшөт. Талак бербес экен деп. Неге? Жакшы шарттан ажырагысы келбейт да. Сиз менен бизди Аллах субхана таала анчалыкка неме кылган жок, кокобуздан кармаган жок. Жашасаң жакшы жаша, жашабасаң өлтүрөм деген жок жараткан Аллах субхана таала. О талак нары турсун. Ошондуктан иншалла ошондой нематты, ошондой жакшылыкты тартылып аткан заттын өзүнөн корко билүүнү үйрөнүшүбүз керек экен урматтуу жамаат. Коркуу маселесине келгенде биз ток бейилдик кылып атабыз. Кудай мени жакшы көрөт. Кудай боорукер. Кудай мээримди кечирет, кечиримдүү деп, кечиримине, мээримине эмне кылып атабыз? Көп маселени асып коюп атабыз. Аллах субхана таала ошондой өзүнүн жакындарын дагы ошо ток бейилдик менен эмне кылды? Бир паста шайтанга айландырып берди. Каргышка айландырып берди. Кыямат күнгө чейин ал каргышта, кыямат күндөн кийин дагы түбөлүк вечный каргышта ал. İblis aytты. Ya Rab, ahrajtani minal jannati li ajli Adama. Meni beyişten kovalap çıkardın. Kargışka ye kıldın.
Adam üçün. Oşol bir degen adamdı jaratsın, oşol adamdın göңülü dep meni kargışka aylandırıp beyişten kugalantıp kaldın. La aqdiru aleyha illa bi taslitika. Men emi bul adamına kol sala albayman. Eger kol sala turgan bolsam, bir gana senin jardamың menen gana kol salamın dedi. Faqala anta musallatun aleyhi. Allah salam aytты, maqul, kol saluğa men sana ruhsat berdim dedi. Tiyişkenge ruhsat berem dedi. Adamga tiyişkenge men ruhsat berdim sana dedi. Qala zidni, bul az, bul kam dedi. Bana koş dedi dağı. Kövrek ziyada ber dedi. Qala la yuladu lahu valadun illa wulida laka mislu. Al balalı olovu, sen dağı koşa sözsüz balalı olosun dedi. Anın balasını oynay turgan senin balan çıgat dedi de. Jeti balan bolsa jeti de şeytan törölöt de bir uçurda. Aytты, bu da kam dedi. Ziyada bana koş dedi. Bunun az dedi. Zidni, ziyada ber, artık ber, köpeyt ber dedi. Qala suduruhum masakinu lakum. Kökröktörü sizlerden mınday aytkanda barıp jaygaşatılan jayıңар bolot dedi. Qala zidni, bul dağı az, bul dağı жетпейт dedi. Kendi kılat dedi. Beriңiz maga dağı dedi. Degende aytты, Manga karşı küne işlerine kanday küne işlerge jetelesen jetelenge ruhsat berdim dedi. Kanday küne işlerde kıldıram sen kıldırıver dedi. Aytты, buyam az dedi. Aytты, şarikhum bil amvali bil infaqi fil ma'siyati. Eğer bu azlık kılgan bolsa, anda mal mülküne de seni şerik kıldım dedi. Haramdan bu, halaldan bu, kallaganday kılıp taptırıver dedi. Bul da azıklatığını dağı aytты, anake sana ruhsat kıldım dedi. Kalasan baldarındağı berdim dedi. Ayal menen koşulup jatkanga da ruhsat berdim dedi. Buna ayalı da seniki dedi. Ayal da seniki, kursağında balası da seniki dedi. Anne aytты, bu aldı dedi. Uşu yerge çeyin, uşuğa çeyin surağım geldiler dedi. Surağanımda aldım dedi. Adam atağızdağı Kuday Teala'ga kayıldı. O Allah'ım dedi. Sen bu şeytanды bana salıp koydun, kalagan vaqta tiyişkinge ruhsat kılıp koydun. Men mundan bilbem, tosula albayım, mundan men saktan albayımın, özün jardan berbesең dedi. Aytты, maqul dedi. La yuladu laka valadun illa vakkaltu bihi man yahfazu minal malaikati. Adam dedi, senin baldarın urpaktap, baldarın göbeyip kete turgan bolsa, balalay turgan bolsa, her bir törölgön balana oşol şeytandan korup jüre turgan periştelerdi jaratamın dedi. Oşol perişteler saktap jüret dedi. Aytты, bul dağı az dedi. Bilet da, beyişke kirgende, beyişteki can saktısı da koruy albay, adam atazı beyişten jerge çürüp jibirgenin bilet. Ne dedi? Man aşça ber dedi. Aytты, al hasanatu bi aşri amsaliha. Oşo senin baldarың eптеп septe zorga bir ele jakşılık kılgan bolsa onu men 10 barabarga köbeytip kabul alam dedi. 10 nese jakşılık kıldı dep aytamın dedi. Qala zidni, bul dağı az dedi. Aytты, la anza'u minhum tawbata ma damat arwahum fi abdanihim. Alardın candarı men albay turamın, te ruh uşol kekirtegine kelip kalsa dağı dedi de. Uşoga çeyin men mümkünçülük beremin dedi. Can toba kılganga. Toba kılganga oşonçoluk wagt beremin dedi. Oşol wagtda toba kılsa dağı tobaсын kabul kılam dedi. Qala zidni, qala iktaf aghfir lahum. O Allah'ım dağı koşup berçi degende aytты, oşol bendelerin baldarından bazı günlerini keçiremin, alarga karabaymin. Meni Rab dep tanısala boldu dedi. Meni Kuday Taalam, Rab dep Arap dili, hurmatlar, tarbiyatçı degen söz.
Men uşu tarbiyatçı Allah Taalam deb ele tanıgan bolsa, bilgen bolsa men alardı keçiremin dedi. Degende adam ata aytты, boldu. Men uşunu ukkum keldile dedi. İblis aytты, ya Rab, ja'alta fi bani Adama ar-rusul. Sen mana adamdın baldarına sen elçilerdi kıldın dedi. Elçiler cünöt turat kelsin dedi. Wa anzalta aleyhimul kutub. Alarga özüңden ıyık kitabыңды çürötü kelsin Kur'an'a okşugan dedi. Kana menin elçilerim, kana menin kitabım dedi. Qala al-kuhanu. Köz açık büyük başların bardığı senin elçilerin dedi. Sıykırçılar bardığı senin elçilerin dedi. Alemi kitabınçı dedi. Kitabınçı degende kitabın bolsa dedi bayakı tatirovka kılat ko. Denede tatirovka. Buna oşol senin kitabın dedi. Oşolun adam balasının denesi senin için kitap dedi. Kalasan oşoga jazarsın, kalasan oşondan okuysun dedi. Ve ma hadisi. Peygamberlerden özleri söylegen hadisler olgan. Menin hadisim kaysıl dedi. Kala al-kizb. Senin hadislerin жалған dedi. Kim o'zidan жалған çıkan bolsa şeytan aleyhilanatının hadisini söylüyor da turmatı cemaat. Oşal bir tuğanına, dostuna, ağasına, inisine, je atasına en ıyık bolgan enesine, je ustazına жалған söyledi, şeytan aleyhilanatının hadisini söyledi. Kuday Talam şeytan aleyhilanatının hadisini ozgaludan barızdı saqtagan bolsun, oğuzuzdu taza kılgan bolsun жалгандан. Qala fama Qur'ani. Menin Kur'an'ım kaysız bolat dedi. Bilesler ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okuyan kitabını Kur'an deydi. Başka murunku ümmetlerin özünün kitapları bolgan Tevrat, Zabur, İncil dep. Menin uşul okuytugan Kur'an kitabım kaysı dedi. Degende aytты, aş-şi'ru. Bütün bardık ırlar dedi. Kaysıl dedi, kanday ır bolbosun oşal senin Kur'an'ın dedi. Ыр менен алек болгондон көрөк, шайтандын Кур'аны менен алек болгондон көрөк, Rahmandın, Allah Taala'nın Kur'an'ı menen alek boladu urmatlı cemaat. Qala fama muazzini. Maqul. Meçitke çakıratgan azançı degen bolat eken. Menin azançılarım kim dedi. Maga adamları kim çoğultup beret, çakırıp beret dedi. Qala al mazamiru. Müzikalni asbaptar dedi. Instrumentler dedi. Kaysıl jerde bir müzikanın ünü çıksa bardıq adamlar barıp çoğula kılat eken de oşal jergeçe. Müzikanın biygile kıp koysa darra bir şeytandagan bir 5-6 çoğulup batır oşal jerge. 5-6 dağı yüzün çoğultat. Oşantip şeytanga bir cemaat payda olat eken de. Qala fama masjidi. Alardın sıyınıp ibadet kılatgan mescitler var eken. Menin mescitim kaysa dedi. Qala al aswaqu. Senin mescitlerin bazarlar dedi. Qala fama bayti. Maqul geçinde barıp jatıp demolatgan üyümçü dedi. Qala al hammamu. Üyün banyalar bolat dedi urmatlı cemaat. Şeytan tünögen jerde barıp tünöp kalatabız köz. Janda emes hazır zamanda. Atayın oşa jerge rahat istirahatga barıp kaldık. Jönle kiri juunup çıgatgan jerge je olsa bir lechebni prosesni atkarıp bolatgan жерден biz kumar jana rahat alıp baratabız hazır. Şeytan so'radi, menin jatatgan uyim barmı, köçede kaldımбы degende, yok sen köçede kalgan joksun. Banyalar senin uyingde otat Allah Taala. Qala fama ta'ami. Jeytigan tamagın barmı dedi, okataşın barmı dedi. Qala allazi lam yuzkar aleyhi ismi. Kaysıl tamakka menin ismim aytılbagan bolsa, oşol tamak seniki dedi. Kim tamak jotkanda bismillah dep jebese, şeytandagı oşondan jegenge akысы бар кен urmatlı cemaat. Öküңөр geçikteş bir tabakta bir kesede çay içetken, tamak içetkesiңер. Bunu jakşылап жеткизелик балдарыңызга, кыздарыңызга, келиндериңизге. Bismillahsiz aytılgan tamakta şeytan şerik eken dedi. Qala fama şarabi. İçe turgan içindiginçe de aytты. Qala al muskir. Her bir mas kılıp adamın aklını alatıgan her bir içimdik senin içimdiklerin, şerbetlerin bolsun dedi. Qala fama masaidi. Menin mınday жатканда ne dep koyat? Tuzaklarım barmı dedi. Tuzak dep koyat kırgızça. Tuzak deybi? Bir nerseni düşürür üçün. Primyanka dep koyabız bolsun be. Je kayırmak siyahtı misal. Tuzaklarım barmı degende ova dedi. Her bir buzuk ayal senin tuzakların dedi.
Oşa çerez buzuk arkılı erkeklerdi özüne tartasın dedi. Allahu alem bisvab. Ve ahir davanan elhamdülillahi rabbil alamin. Allah subhanahu şol şeytandan tuzaklarından, şeytandan şarrından kudretlen jalpızı saklagan olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahabi ecmaîn. Ya Allah'ım özün yardımcı ol bizlere rahmet.